kocap rekiri wawasa punika kuentenannya Moa Surya yukti buddha kalone maka sami Ratu Nabi wentana karya sani mangking matur aris sekancan buddha kalone makosan inggih ratu sang sani banget coba dinen ditya menawi nabi wenten suara jokaryo sani patut sangro ditya asa punika matur buddha kalone makosan yang betara niku atur sekancan buddha kali ini makosami ini makin ngandika ide yang bertaruh mantuk ring sekancan buddha kali ini makosami ane ada jelema pangkaya dewa sekancan buddha kalau makosami menawi dewa sampun sawi rehning ni jani ni ada jatmu ngapak tur maning pangkah mriki dewa iya ngalgar alas senganutin rasa yang raris pemargin nyani ngapak nyentuh dewa ngagalalas dini tuara jadu samudana tekening meniru asaku nika pemumus ide Tuasir madun orang yadanya Bilih raris ering sejeroning paridap-dap nyanyi Tuare ada cana ngasebit sari sani patut katut tu sani ngawinan meniru mengah piduka nak nejani ken sekitar karep aman aja makanya lautan margian tu aman lautan nejani manir ma pengenyuh tekening paman najak makanya watak buta budine makosami lautan tadah tu makosami paman dereh ning tu arejet ada cana ngasebit sarine katur paman